Image TV yang singbu tangkuman narim teram lok sebalina ngasi maruiba pok bijari. Kaksing district ki mafam singda liamna mass silent sit-in protest ki khongjang saksin kre. Tha ahum helaklaba wathok asibu constitutionally oiba mongda wari shandana losina ba hona dabasi laibak thibni haina okam ibobina high grade. Relief camp da laiba inmate singi senthok lehna bagi pandam da tongan training sing pi bagi thoram pangthokre. Loinana Prime Minister Narendra Modi na Manipuri matang da wakam amata pankidre. Hauzik mapung liba pau dobi rasi Manipura thok liba kanglup ki irang asi atuba matam da loisna ba lengak na honau Parliament Prime Minister na wangang bada thok liba issue asigi asing wapam phongdok kadamani haina ngarag Thawal and Kaksing district apun walup Kadalna district ani asigi manung da laiba highway khuding da miam thok tuna mass silent sit-in protest ki khongjang singsi lagani haina lauthok kiba adugi saruk am oina ngasi Kaksing district ki Kaksing lamkhai Kaksing sumak laikai Kaksing kaithel kaidak dam makhong amadi Laimnai Labkhain Singba da Mayamna Lambi May the Pamjinduna silent mass protest sanction kre. Khonjang da Mayamna India ki Prime Minister na Khutakta Manipur gi Waroshin Pura U Kukilal Hu Singh gi Su Lakto U Manipur gi Assam Rifles Lakto U Lanjel Lakpa Singh ne na ta na mayum da le luhaina thaba banner amari placard sing paike. Surasampura Hokiba May Tang Hum the Tokiba Kanki Irang Aduda, Kuki Naha, Manga Tarukna, Metinupi Ama Gang Rep Toki Haina, victim or Binupi Aduna, Bisnupur Police Station da report Torok Padagi, Women Police Station Bisnupurna FIR Malakatre Heidi Loinana, Todogadu Surasampura Toki Maramna, Kesadu OC Women Police Station Surasampura transfer Tokre Heidi. Wari Sanraga thok liba irang asigi oration purakani haibagi set pathajab lei haina Congress Legislative Party gi leader Okam Ibovina phongdokre ngasi Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna Congress bahuna pangthokpa marphuga mathoi suba Quit India movement gi falal thoromda mangna pawmising da hai hingsa na hojiki sakhotlaba samaj da sanapam leite tha ahum heraklaba lamdam masigi wathok asibu constitutionally oiba mawongda wari sanaduna losinaba honadaba asi yamna laibuk tvni Quit India movement ki matangda mahang hai India bu ningkhat tamnaba honabada thodang longkiba freedom fighters singna loramba thodang adu aikwen singthapam thoi haike ngasi hoi Bharat na ningkha tamdring gi mamang chahi marphu gi mamang da hai tarak asina hi marphu ma thoirak sure aduna koi sigma ba yamna historic oiba chahi marphu ma thoirak suba Quit India movement ngasi gi sigumba yamna historic oiba numit asida yamna mari leina ba haiba tare hujik Manipur thoi kha helaba todokse koina thaje jabadadi Manipur slida tawriba hingsa gi thodok aduga masida koiba riot haiba tare toiba mayam puna maksing asi koi Congress party na khanjaba haiba tare maduga di ona taina ba haiba tare angam ba asuk chakhotlaba matam asida angam ba hatnaraga angam bana pal hobududi amna century ke agi mamang da chatnaram ba haiba tare adu hujik matam yam chakhotlaba matam sidadi koina thajabadi Shanti Purakna Bhona the Lambi Kama Lagani Hoina Hoi Mayam Hande Kangvire Manipur territorial integrity under any circumstances Mashidi compromised away Aroi Mashi Nasigi Trom Aduna Saruk Yakiba MPCC President K Megasandran Hai Howsik Tok Liba Irang Sigi Matang the India Alliance na Lodiba Tokdang Kaupam Tok Day Amadi Parliament talk the watok asigi matangda no confidence motion pukat pirak asigi namak thagat phongdok e ngasigi throm aduda freedom fighters singi mafamda hailei katuna ikai khumnaba utkibaga loinana leibak asigi apunbagi saktam ngaknaba thawai haksang yauna thabak tawnanaba wasaksu lomindaki Manipur talk liba irang asi center amadi state lengakna thodang loduna atubada warasin poraknaba honaba mathautai state asigi tongan mafam singda hangliba relief camp da laiba lanjenarba
मिचम मियामना तंदु लेताब पुरप पामहौरी हाइना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट धीरज सनमन अंगसे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोक पाव इंफम अमदा फोंदोखरे मियाम अदुना अवाब मायोक अवाब क्या मायोक हौरी स्टेट असिदा ओइरकनेबा फिल्म असिगी हकथेंगनबा पाउदम पार्टी असिगी नेशनल प्रेसिडेंट सर पावर दा मायक सेंगना तमगनी लोइनना लांजेनरबा मियाम असिना मायोकनरिबा अवादपा सिंह मेनखनबगीदमक्ता पार्टी असिगी तोंगान तोंगान स्टेट यूनिट सिंगदा कैंपेन तौदना पोचै सिंह थारकनबा होनरगनी मणिपुर अमदी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग यावदना लेबाक असि मपुंग फाव यारोय मरम असिना मियामना प्राइम मिनिस्टर मोदी बु लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर ओइना खनखिबा अदुगी लफम थोकपा सबचाबा थौदांग अदु प्राइम मिनिस्टर लौबिरो मणिपुर थोकलिबा इरांग असि अथुबदा लोसिंदना मियामना पामलिबा तंगदु लेताबा अदु पुरकनबा होनबियो हाइके ये होते हुए आपके माध्यम से आपके द्वारा मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, हम तो 2000 किलोमीटर से दूर आए, हम सारे पार्टियों में शायद हमारी एनसीपी है जो यहाँ पर एक डेलीगेशन लेकर आई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को आपके द्वारा और देश के सारे नागरिकों के द्वारा मेरी रिक्वेस्ट है कि हम 2000 किलोमीटर से आए, ना हम कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, ना ही हम लोग कोई मिनिस्टर है, हम नहीं डर रहे। प्राइम मिनिस्टर आप प्लीज मत डरिए, मणिपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, मणिपुर के लोगों से मत डरिए। प्राइम मिनिस्टर आपके पास पूरी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी लेकर आइए, लेकिन मणिपुर शांत कीजिए। ये नारा, ये रिक्वेस्ट हम मोदी जी के पास पहुंचा। पावगी मिफम सरुक याखिबा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट सोराम इबोयमन हाई नोंगै कामनबा अमदी हाना सुनबना थोकलिबा इरांग असिगी वारसिन खक पोरकलोय पॉलिटिकल सोल्यूशन खक्तना स्टेट असिदा तंगदु लेता पोरकपा ओइथोकनी हाइके मणिपुर की इरांग असिना मरम ओइरगा लांजिलक्तुना रिलीफ कैंप सिंगदा लेबा इनमेट सिंगी सेंथोक लंबी लहनबगी पांडमदा तोंगान तोंगान ट्रेनिंग सिंग पीबगी सरुक अम ओइना ngasi डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट DMMU कक्सिंग मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM अमदी डिपार्टमेंट ऑफ RD and PR गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर नुपी सिंथा VLF वगाई खुसम नदुना सिंदुना नोंबगी ओइबा इनमेट सिंगदा ट्रेनिंग पीबगी थोरम अमा ngasi खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग की मल्टीपर्पज हॉल दा पांगथोकरे ऑल एज होम कक्सिंग अमदी खा मणिपुर कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा लेरिबा इनमेट सिंगना सरुक यादुना पांगथोकिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा सिली लालिबी सिंगी माइगेदगी इनमेट सिंगदा सर्व सापोन डिशवॉश अमदी फिनाइल अमसुंग लाइकोन डिटर्जेंट सिंगबा सेम साबा ताकपी तंबिके ngasiगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुगा मरी लेना डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट DMMU कक्सिंगी मैनेजर नाउरेम जेम्स न फोंदरुकपदा मणिपुर थोकलिबा कालुप की इरांग असि थाहुम हेजिलकले लाल असिदा मयुम मकई मई थादोक पिखिबदगी लांजिन नदुना लेइबा इमुंग कयागी मियोइ सिंगी सेमिलोंदा खरदंग ओरिबसु मतेंग ओइना बहाइदुना ट्रेनिंग असि पाक्टोकपनि हाइना फोंदोके मसी अखोइगी ngasi irang maram oiraga हाहुम हजलकलबा रिलीफ कैंप लेबिरिबा सेरौ सुगुनुदगी लाजिनरकपा इनाइडेंट सिंगी सेमिलोन खर मखै ओइजनबगी दमकता अखैना हाइदबा ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi गेसे सिंजबनि वांकई हाई स्कूल रिलीफ कैंप लेरिबा इनमेट सिंगना सेम्बा फिनाइल डिशवॉश लाइकोल डिटर्जेंट अमदी मुगा लंगी प्रोडक्ट सिंग मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की प्रमोशन मखादा कंगलीपाक वुमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एंड सिंधुना ngasi रिलीफ कैंप असिदा लॉन्च तौखरे थरम अदुगा मरी लेना मणिपुर स्टेट लाइवलीहुड मिशन स्टेट मिशन डायरेक्टर एन बंदनान हाई मणिपुर थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मियोइ कया अमा लांजेनदुना रिलीफ कैंप लेरी मसिदा लांजेनरिबा मियोइ सिंगना निंगनबा तौबिगनु इसाइसु अमदी तुंगलमसत किदमक खनलगा थौना लेना मायोंग याबा तंगाई फदे लेयानसु अंगम थाकता मतेंग पांगनबा होनगनी थोकलिबा थौदोक अमदी थेंगनरिबा अवाबा सिना परा अमा ओइरगा तुंगदा हेन अफबा अमा ओइनबा होनसि हाइके थ्रम अदुदा RD and PR गे CFO लिखलाइनु मणिपुर स्टेट लाइवलीहुड मिशन के स्टेट मिशन मैनेजर रोंगलो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर एंड बसंतना सिंगबा मियोइ कयाना सरुक याखे
इसी नाव दौना हेक्ट पोमीनबा सेंसन इमा लोन दौना तौजरीब सेंसना मोइदे इनपुट खरा फंगेबको करी करी कमाई तौरगा मोइ सिसे पांग याबगे हंगसिदा आदगी हरपदी सेल्फ हेल्प ग्रुप ओइना तौद्रगदी अखोइगिदी एमएसआर की ओइना हाइजरबदको सेल्फ हेल्प ग्रुप दा पैसा से पांगदबनी अदुना हादलगी सेल्फ हेल्प ग्रुप ओइबसिंगसिदी ओइहलो यारे अदुगा हुजिक रूरल गी मीसिंग दा ओइदब लेरगदी याम थुना अखोइगी स्टाफ सिगी थ्रुदा संदोपिरो तहलो अदुगा मोइदैदा अखोइ पैसा थारके हाइबिरेबो हौजिक मणिपुर थोकलिब इरांग असिदा अशोक अपन नंगलबसिंगबु लेमना लायंगबुदा मतेंग ओइनबा पुक्सेल चावल मियो एमदी ऑर्गनाइजेशन क्याना राजमिति सिटीदा मतेंग पिरकप लेप्ट्री हाइब मतेंग पिरकलिबसिंग असिगी मनुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ना लुपा लिसिंग यांखै नोंथोंबम दिलीप कुमार सोशल वर्कर ना लुपा लिसिंग यांखै हबो मरक लौरेमम लेकाइदगी नामयाकपम ओकेना लुपा लिसिंग तरा यावरी असिगुमलबा पुक्सेल चावबसिंग असिना मतेंग पिरकपना हंदकी इरांगदा अशोक अपन नंगलबसिंगबु ख्वाइदगी फबा लायंग चथबदा मतेंग ओइबतनतना वार मतमसिदा सेल लेतबगी अवाबा मायोकनबदगिसु फहले मतेंग असि पिरकपगिदमक राजमिति सिटी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हाविजम राजेना थगतपा फोंदोरगली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने स्टेट असिदा थोकलिब इरांग असि म्यांमारदगी संगलपा कुकी खुलाई पाइबसिंगना तोहनबनि हाइना फोंदोखरबा फावबा ngasi फावबा मखोई मथक्ता एक्शन लौद्रिबा सि इरांग असिदा बीजेपी की करम अरोनबा एजेंडा लेबन गिनो हाइना सीपीआई की नेशनल कंट्रोल कमीशन की मेंबर डॉक्टर एम नरनफ हंगलकले हिरम असिगा मरी लेना ngasi इरावत भवन द लेबा पार्टी असिगी ऑफिस ता पांगथोको पाउमिसिंग उनबा अमदा नरन मखा तादुना थाहुम हेलबा इरांग असिबु थेंगनबा लमदम असिगी नुपी ओइबिसिंगना लौलिबा थौदांग असि पार्टी असिगी माइकेदगिसु अवांग ठाकता इकाई खुमनै लोइनना थाहुम हेलब इरांग असिबु लाक्सिनबा बीजेपी की डबल इंजिन गिलेंगा असिना पाइखतलिबा थबक असिदी मियामना पेनिंगाई ओइद्रे मरु ओइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मसामकना पार्लियामेंटा हंदकी इरांग असि म्यांमारदगी संगलकपा कुकी खुलाई पाइबसिंगना थौहनबनि हाइना फोंदोखरबसु ngasi फावबा एक्शन अमत लौदुना लेरि मसिगी मथक्ता इरांग हौरिबा कुकी सिंग असिना थबक तौबदा बीजेपी की सेंटर की लुसिंग सिंगी यका येंगलगा थबक तौरी मसिना मरम ओइरगा इरांग असिदा बीजेपी की अरोन एजेंडा अमा लेरब्रा हाइबगी सिंगनब लेरे मरु ओइना लमदम असिदा लेमिनरिबा फुरुक मसेल असि थवोइना हाटोक हन्नबा सिलब्रा हाइबगी सिंगनब लेरे मरम मसिना असिगुंबा मियांगि सिंगनबा कया असि लेतनबा बीजेपी ना मणिपुर की इशू असिदा थमोय सेंगना थबक तौबियु अमदी कुकी एमएलए तरा असि स्टेट असिगी एमएलए ओइनल लैरिब्रा नत्रगा लैत्रे हाइबा अदुसु खंगनबा अथुबा मतमदा कॉन्स्टिट्यूशन अमदी असेंबली की लॉ की मतुंग इना थबक लौखतपा मथौ ताई हाइकी डिक्टेटोरियल म्यूजिकल अदुगा सैमांगई सेक्रेटरी बीजेपी इज not the party of the community. It's a party of the rich people. The corporates, Shinjao Paiva, Karbarwala, Kambugi party, Prajana Moy expect of Nai. Adana, Nashidi, Lady Prajana, Sinakum Namdrava, Sampati Nakum Namdrava, Adua, Nakan Nai, what is Rokutoda, Niam, Sinoi number, Tunazero, Hatum Roy, Habu, City government, Prajana accept of Hui. खुलट्रामा थोगी अपुन ममीफम अमना कांगसुप्त लरिबा कुनगनि थोइसबा आसाम राइफल से लाखलिबा अगस्त की ट्रांगवा फावई मनुंगदा लौथोकदबनि हाइना ngasi वारेप लौख्रे ngasi इम्फाल वेस्ट की मनुंग सन लेबा लाइडेन काबी ममांग लेकाई दा खुलट्रामा थोगी मैरा पाइबि सिंगी मिफम अमा पांगथोकनदना कुनि थोइसबा आसाम राइफल्स ना कुकी लालहौब सिंग पुंदुना चथरिबा थोंगबु यानिंगदबा फोंदोकनदना मखोगी पोस्ट असे लौथोखिनबा वारेप लौखिबनि मियांग मिफम लोयरबा मतुंगदा लायन काबी अपुनबा लुप की प्रेसिडेंट सिंगाखम ओंबी पाकपीना पाउमी सिंगदा हाई ngasi लौरे वारेप असे करिगुंबा हारिबा मतम अगस्त की टाइम 35 फावई मनुंगदा लौथोक पिदबा तारगदी माइकई असोंगी मियामना अकन खोंजंग सक्सिलगनी हाइना फोंदोके मान मखा तादुना हाई लैरिबा असम राइफल सिना कुकी सिंगदा मिसंग संगसिंदुना थेंखांग कयादा सिंखोंग नकन लैरिबा खुन सिंगदा नोमई कापसिलकपा वाटर सप्लाई की इसिंग थिंजिनबा न सिंगबा सिंग सथरी अखोइना मखोइदा थाजब थमलंबा ngamdre
मखोई लेरगा हेना अखोई मिपाई पोकले मरम मसिना मखोई सिंग असि लौथोकपा पामी हाइना फोंदोके राइफल बटालियन लेबसिना अखोई यामना नुमित तरंग तरंग थोलकपदा मखोइना चिंसांग परेंगदा मोइना उलिबा थवों मखोइगी मतौ अखोइदा उसित थवैदबा मवोंग मतौसी तांग 35 यौद्रि फावगी मनुंगसिदा मखोइसे सुक्सोय सोइदना इंथोकपियु हाइबा वाफमसे अखोइ थमजगे अदुगा लोइनाना मखोइगा नक्सनना अयुके नुंगांगी तरो खोनाना लेमिनरिबा कुकी मिलिटेंट सिंगसे मागी मागी मयुमदा मागी मरमदमदा अथुबा मतमदा अतेनबा मतमदा मखोइसे हलन खो हाइबा वाफमसी अखोइ खुंजा 38 असेपा खोंखम अमा लेमिनरकांदा थौरमसे पांथोकजबनी करिउम्बा मसिदा हाइजरिबा अखोइना हाइजरिबा वाफमसे ngang tawgida batara gadi akoi makhan makhagi khongjang mayam changsanjani haiba akoi khongmo akoi mol amata waina akoi punjanaraga wari ausilauge bani maira paibi nupi singaduna lambida tholaktuna kunithuisba Assam Rifles Saktokadamni Manipur NRC sanalu apun bagi saktam kaiba yaro haiba kholau kya su lauki amadi placard kya su paiki ngasi punkiba kulsing adudi lion kabi sanjenbam haibong pokpi lamlongai tera udak fayeng kangsup singkhong tayen pokpi kautrup sinda amadi kangda banni hairi Sri Sri Govindaji Temple ki Bhakt Singna tha hum herak laban lamdam masigi irang asi loisinaba santi ki khongsat ama satkre makhoi khongsat ado palace compound leiba Sri Sri Govindaji Temple dagi Krishna amadi Radha Khurumduna New Second Junction Power Satki Rashri Bhagat Chandra Cultural Foundation amadi Manipuri Vaishnava Samaj Sinduna Satkiba Khongsat aduda Tungan ba Bhakta Kayana Sarukyaki Loinana Silent Prayer for Peace, Harmony and Prosperity in Manipur Haiba Banner Paiduna Satkiba Khongsat ado New Second Junction dagi Amuk Govindaji Temple Tamna Halaki Ngasi Khongsat aduda Sarukyakiba K Brazamani Sarmana Hai Krishna Buningsaba Kaya Amato oina punsinduna lamdam masida amuk hana santi puruknaba khongsat asi pangthokpani hingsa na haukiba lan singda santi purukkiba leite hingsa yaudana matam supada santi puruknaba lamdam lambida satpa sumgani haina phongdokki Kuki militant singi misang sangba Assam Rifles Manipur leiba yaroi Manipur separate administration Laiba yaroi wathok asi athubada loisin naba Manipur lengakna assembly mifam khutakta phamnaba warep logadabani haina utlo apunba maira paibi loop amadi YSWA na ngarang numidang lambi ta tholaga human sense semduna khutta maira pairaga maira gi khongsa satkre Bishnupur district ki ulo kangji bungda myam pullaba tungda maira khongsa adu ulo gi tidam lambi da laklaga poijing awang phawsat ke welcome to Bishnupur Thawa gate tagi poijing awang Thongkong Phawa Mioi Lising Kayana Leptuna Human Chen Senki Amadi Manipur Assam Rifles Lapto Manipur separate administration Labor Yaroi Manipur Yapun Bagi Shaktam Kaiba Yaroi Haina Kolau Kasulauki Nakalam Rum Desu Nambol Bazagi Tidim Lambida Maira Paibi Ima Ibel Singna Kutta Maira Paraga Long Live Manipur Manipur Gingang Pai Kaiba Yaro Haiba Kolau Kasu Lauke Hairi Pawi Marathana break amatang lauzagi. Image TV ki news reader nupa amaga nupi amaga miyoi ani pamjai masagi qualification graduate oibutta natana Bengali script ningthina paba ngamba miyoi sing oigedabani akupa marol cable network asigi office tagi khangbiba yagani contact number 9378107876 Nauna hangdok chare handakta inau nauna Kakching Paji Laikai Museum Parengda ingna chikna study taunaba Athenaeum Study Hall ama hangdok chare phangbigadaba khudom chabasing private cubicles private locker unlimited Wi-Fi AC study hall daily newspaper discussion room lunch area complimentary beverages
introductory fee na lupa lising ama akapnaba seat masingni matam ayuk pung taruk tagi numidang pung mapal akuppa marol gidamak mobile number 9366064817 da contact tawbiyo. Maka tapa Paulo Birasi Bishnupur district ki Boirang Kendra ki Manung Sanba Thamla Pokpi Maning da Leiba Churchampur district ki Khwarenta Kom Khungi Maning da Leiba Kuki Militant Singi Achoba Kemta ngasi nungthil pung ahum makhairum taba matamda boma ma pokhai kre hairi Kuki Singna Maitei gi Torbung Bangla Waikurok amadi Phawaksaw ikhai awang Moirang Turel Ban Tera Kongsang Binasingba Mafam Singda attack Chathuruba Matamda Pothapam Oiriba Kemta Bomadu ngasi pokhai gi hairi Kuki Militant Singna Tampaki Mafam Kyada Numit Khuningi Nongmai Kapsinba Bom Pokhai Hanba Kaya Leptana Tawduna Lakibani Nasigi Bomadu Tampaki Khun Tamna Pokhai Hanaba Thorang Tawda Soiduna Camp Aduda Pokhai Kiba Oigani Hairi Hairiba Camp Say Yamna Lapa Mafam Oidragasu Sinkhongda Sikh Regiment Amadi BSF Singna Ngaktuna Atopa Miyamata Sangsinba Ngamdana Leiba Mafam Amani Panbayai Tasigi Nipandasu Puwala Amadi Tinungwe Anigi Tainaba Mafamda Bom Amadi Nomikaya Kapsilakibasu Laikrabani Manipur dagi Assam Rifles Lapto Manipur Kanba Pamba Civil Organization Sing Punsin View Miam gi Iho Miam Mayon Am Khaktara Sangsim Nasi Haina United Protection Committee Nambona Apunba Maitei Ima Lupka Kusam Naduna Ngasi Nambol Kaithel gi Temporary Market ta Wakat Mifam Phamkre Wakat Mifam Adu Saruk Yakibi United Protection Committee Nambol gi Women Wing gi Secretary L Premila Leimana Phonu Kibada August ki tang ahumda Torbung Bangla da thokiba irang asida Maitei Singi Khul Singda Landarakpada State Force amadi Village Volunteers Singa Kapnabada Sikraba Kuki Militant Singi Asiba Haksang Phumgani Haibadagi Manipur Laiba Nupi Singla Kuki Singi Asiba Haksang Phumbayaro Haiduna Yamna Democratic Oiba Mongda protest tawda Assam Rifles Singla Nupi Singda Khut Tharakiba Yaningde Numit Aduda Assam Rifles na Nupi Singda Nungna Tharakpa, Sek na Surakpa, Puba Seba Tarokiba, Chemical Yawa Tear Gas, Smoke Bomb, Nongway Round Kya, Kabla Kiba, Bob Where the Electric Tajin Nupi Kya, Sopan Nangan Kiba Ase, Matanga, FIR, Sandava Yaroi, Thong Adubu, Maitei Nupi Singna, strongly condemned Tawi, Maram Aduna, Bishnupur, District Amadi, Manipurgi Mapam Kaya the Lariba, Yamna Satrieva, 9th Sector. 22 sector amadi 37 sector Assam Rifles Sing Atuba Matamda Laptok Kadabani Amadi Manipur Lariba CSO Sing Amatoina Punsinduna Lanasi Mai Paknaba Honaminasi Haiki UP Sograkpam Rani Bala Nasu Nupi Singda Miot Mini Satakiba Assam Rifles Manipur Dagi Matam Supagi Laptok Pikro Haina Founder K Amrumda Manipur Dagi Assam Rifles Lapto Haina Yumnam Kuno Market Setasu Yumnam Kuno Lariba Mera Paibi Ima Ibel Singna Wakat Mipam Pamke 22 37 Bishnupur district ta puriba Assam Rifle amadi Manipur pumada laiba Assam Rifle singa se maruina akai maru thuktak la kanda akai maitai nupigi thona utuna amadi gobernada memorandum ke pisan karba matungda hauji phawba Assam Rifle se tanthokti manamaduna maru phungna tanthokna ba haiduna akai maitai gi kamuthi singna amadi maitai fruki imaibel singna Condemn to Bagaloina, Atuba Matamda, as Ham Rifle Singer said, that took Nava Simaga Tamjari. Ngasi Zirbam district listing Zirbam Sendura Nuntil Lipung Amadagi Hauraga Satkadaba Peace Rally Adugi Adu Tingbadagi Peace Rally Yauba Lep Lakpa Miamga Zirbam Police Kigi Marakta Chauna Muknava Tokre Yamnava Miambu Nganaba Honabda Police Ki Makedagi Smoke Bomb Tear Gas and Singba Kapki Nupi Ema Makong the Soki Amana Wantabadagi ambulance to Haptana Zibam Hospital Pukat Kre Loinana CRPF ki person Amasu Asok Apan Yauki Punamio Mangarom Asopan Yauki Hairi Manipuri upon Bagi Shatam Kaiviaroi Go back refugee Haivana Singba Kolaukiasu Miam the Lauki Nasigi Reli Matanga listing Zirigi President W Dines Maitaina Haikibada Nasi Zirbam Asida Zati Kya Punduna Zirbam District Asida Peace Rally Masatnaba Honorak Pada Ikang Kaungdana 144 CRPC Tamzilakpa Aduda Miamna DCM de SP ga Unaduna Sananaba Haiduna Wari Sananaba Tawuda Mob Bomb
मोकबोम टियर गैस क्या कापसिलकपदगी नुपी क्या असोपन थोकी मदुदा खोसाउनरबा मियामना एसपी ना मियाम मांगदा थोरक्तुना वारी साननबा हाइबगी डिमांड तौदुना लैरी हाइरे माय बेनानी आनी यूनिटी ने मान करजे सलेरी कर्म फिल्म लेदुना बद खंदे जुजु मक्सि ज्ञान ताद्रि अमना कोइ मखोंना कोन सोय अदवाय तौना कोइ ने अमना वाथारा कोदे पुरे कोइ जुजु मी अहुम मरी जले सोय बसि अदुगी कनोमा हुजुजी तौरगा जाम कन हुजि मयामना पेना दन लैसि असिगुम लब ज्ञान ताना हलागा एसपी दा दिसिदा वारी सारुबदु मयाम दा तमनबगी मयामना पुंजन लैरिङे दा खंगोंदने दा टियर गैस कापसलकपा अदुगी कनो कापसल प्लेन फेयर न तौरपन सिंगमदगी मयाम से जसोपन जौसलकपसिना हेना कोइ वर्स ओरकपा हेना पाथोक साथोक इरांग अम थोकान हुजिदि दा मकन ममोंग दा हुजिदि इरांग थोगा लैरि हौजिक थोकलिबा इरांग असिदा तोंगान तोंगान बा मफम कयादगी लांजिनरतुना निथौखोंगी मांगोलगानबी कॉलेज दा अपुनबलुप निथौखोंगना चलाइदुना हांगलिबा रैलिफ कैम्प दा संगफम लौदुना लैरिबा इनबेट सिंह दा स्वामी विवेकानंद केनाई कुमारी इम्फाल ब्रांच ना ब्लैंकेट सिंह मतेंग पांखरे हाइरे थासिगी मंगागी दिल्ली न्यूज़पेपर दा कुनसुबत जाट रेजिमेंट की कॉलोनल जेएस ना ग्वालताबीदा लैबा हौरैमा संपुबी इमागी लाइसंग अमदी युम कयागी जिंग फक्तुना कुकी मिलिटेंट सिंगदा पीखरे हाइबा हेडिंग अमा ग्वालताबी विलेज सेक्रेटरी सिरोम मंगिजाउना फोंदोरपा सेरोल अमगी पाखुम ओइना दिल्ली पेपर अमदा फोंदोरखिबा असि मियामदा समनहनबा लान ओहनबा होनबा लाइबक थीबनी हाइना लमलाई केंद्र यूनाइटेड क्लब पीस एंड डेवलपमेंट कमिटी LKUCPDC ना फोंदोरले ngasi Manipur Press Club ta pangthokhiba paw infam amada LKUCPDC gi secretary Sanjoy Mangsa tawam hai kunsuba jat regiment ki colonel JS na thadrokhiba serol aduda palliba ahan wafam Gwaltabi village lariba temple animak photo ga konana utlaga amanga ta amat thokte haibu wafam aran bani haurima ima gi temple gi thongi upa phakai duna leiba photo du urubani temple asigi mamang da leiba lai haraufam oiriba community hall ओइनिसु सिनरिबा लाई मांडोप की बेरेंदा की सरुक्ता कुपलिबा जिंग पुनमक लौथोक्तुना नुमितुदा पुखरे लोइनाना युमथक की कुपलिबा जिंग की सरुक कायरसु मदुदा यावख्रबनी असुमना जाट रेजिमेंट असि अखोइबु ngakpi सेंदिनबा लाक्लिबनी हाइना मफमसिदा लैबा प्रजासिंग अखोइना यामना हराउजखिबनी अदुबु मखोइमंगना असुमना ग्वालताबी मैतै प्रजा अमसोंग मियाम पुनमक्ता ओइदबा मिनम्बा न्यूज़पेपर की खुथांगदा फोंदोकलिबा वफम असि लमलाई मियामना पेन दि हाइना फोंदोके साथी ओइना हिंगी हाइसे करंबा जाति नोबा ग्वालताबी से मैतै अमदि कुकी सिंगा पुनः लेबिनबा युमलोन नदना लेबिनबा फंखने मांगना रिफर तौरिबा जाति दो मदु कुकीरना कर मैतै राबा ओइ कुकी गिदि मफमदुदा मोय सेफगार्ड तौरगा ngaga tek ta kaida lo singu torba yae adubu Gwaltabi praja sindi ngasibokta chakhraba yumdo mkhoi gi chakhraba yumdo madom tang sanga gi yeng sake habu yeng gi ya pidri ba masida karamna Gwaltabi gi praja sing sati oina leini mafamdida sanga ga lo singu to ga doino ba lo singu to हौजिक चथरिबा पार्लियामेंट की नोजु मिफम गी ngasi ayuk house ani mukta sarang thokpudagi atenba matam khara yethoki lok sabha da opposition akanba protest thokpudagi numijung pung 3 fawa mifam yethoki aduga rajya sabha gi oina opposition amadi ruling ani gi manakta manipur gi irang amari lenana khananaba pukhalak wafam da akanba mong ding yanakpudagi chairman Jagdip Dhankar na nuktil pung ani fawa mifam yethoki Chief Prime Minister Narendra Modi ngasi nungthil pung mari taba matamda parliament thunglaki adumoina opposition gi maikedi sarang thokpudagi Prime Minister na maki warol matam thintana nungthil pung manga tabda peki maki warol da hai paliba NDA lengak asina lebak asigi naha kya da thabuk peduna malem gi sakhot lamjel da saru yari lengak asina pakhatpa startup ki khongthang na maram oiduna naha kya malem gi sakhot lamjel na sida saru yaba ngamli bani lenga gasina pakhalakwa yai pathorang kya namarum oiduna lebak asidagi lairabagi masing hantan bangamle
लाइब क्या मखोइन मंगजरम मंगलान पांगथोक ngamlogani haibagi thajaba pokle haiba wafam phonoki adubu manipur gi matangda wa khananaba amadi prime minister na mahaki ba warol pinanaba pukhalakhiba thajadabagi motion adugi pakhumda prime minister na numidawang pung taruk phawda manipur gi matangda karing wafam amuta pankide haire Mizoram gi amatangairaba Lok Sabha member say Lal Rosangana haikibda mahak no confidence motion da government gi mayokta vote piragani Mizoram da Mizo National Front MNF ka BJP ka punminar basu Manipur da thokliba hingsa gi thodokta center masung state ki BJP government singa lawriba thabak thong singda yaning da phongdok pari mahar makha tan haikibda mahak ki party MNF na uniform Civil Code UCC ki mayokta lai Manipur amasung UCC ki wafam da Mizoram ki MP anina NDA da MNF na support tawriba adu tokning bagi wafam phongdok balai kharbani government ki mayokta MNF na vote pirabasu BJP ki MP sahum hen lai bani na lengak tadi karim ta sokloi India Coalition MP masing samoi kontram thui khaktamak lai hairi Mizoram Assembly da MNF na majority oiri bani Hauzik aroibada morbe paung pisi Kaksin district ki mafam singda miyamna mass silent sit in protest ki koning sanction kri tha hum helagaba wathok asibu constitutionally oiba mongda wari sanadra loisina ba hona da basai laibak thibani haina okrum ibobina hai kri relic camp ta Relief camp ta laiba inmate singi sentrok lahenna bagi pandam da tongan ba training sing pi bagi thoram pangtok rei loinana Prime Minister Narendra Modi na Manipur gi matang da wafam amata pankidre ngasi gi oina de image padam sadok saba matang se lojere myambu amukana khurumjari